aho ni ahotanite thutha wake kuratha bitika 11 wega hari 13. Riu Alice augete ekuhuthira mbeca icio kwararamia biacara yake guku akihinyiriria atumia na airetu kunyita itemi thiini wa giuthi giki na niguo kuhotana giuthi-ini giki kana guthaka giuthi gia Shabiki kaende jackpot tuma kiugo KJP kuri namba K2 kifugu 6 ameweza kugiviwa manze $500,000 manze, ndio hiyo mara hiyo imecome through, ndio cheki yako sister. Hii tunakupatia tu hapa na hapa mti yangu 5 hapana tusite hivyo, hata tuseme $500,000. Sema vizuri sikusikii. Congratulations manze, congratulations, yani umeshinda 500,000 Kenya shillings, yani $500,000. Congratulations to you manze. Tuko sokeri gatho cia mwanya ni kunyitanira na ithu ni ndumiriri ragadi kurongororia heka ndaitagwo wale kuma kuria kaunti-ini ya Nyeri arauga mamu wao ndaumaga giuthi-ini giki gia Shabiki kaende jackpot na arauga ari na mwihoko ni megukorwo magiteithika ari hamwe na mundu gwitwo James Karongo gatho cia mwanya anko Kiogotha Kamaua wa Wambui tukamucokeria gatho cia mwanya ni gwitikira kwaraniria na ithu. Na haha naho Dabre Maina uri uratwerorera kuma mwena wa Mwea, Gladys Murige kuma Ngarua, odo mwena Idith Mwangi kuma Lanet kaunti ya Naikuru na Wayuni kuma gwa Kiogo. Cia mwanya ni kunyitanira tucamania ringi mucio thiini wa Durumeni yana utuko mwega gitagwo Muriuki wa Mucoki na ni njitagwo gathani wa Jihia Mutaurito na njira ya Shiko etagwo Stanley Kenyanjui tugakwendithiria utuko mwega. Kenuhanuho kia mbeca meitu ni ri kenuhanuho kia bia ukuwete niguo wonaga nginya mundu ni ahoragwo kamako no endo ngiona matimenyaga karani ni ndakwira ni ndona mahira urona maundu maku ndari guku ti mahira no ndramwira kuba ni veki mokuohwo na mutole thini. To protect our family, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways. And Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. Marua mafauru makeri kuri Timotheo murango wa 4 muhari wa 7 ni nduite bareri ya njega nakio kiite itano giakwa ri ni nginyite gituri giakio naguo rutani uria wa witikio ri ni ndoire ndi umenyereire ngunyite ogeni riu twamukire imenyithia cia ikuo. Nimukomenyithio giko gia Patrick Mushoro Kamau wa Bejuma Distributors Limited Naivasha kwao ni Gitogo Village